Mwani tunayishikiji ejima welima kuchutirira pinji yino ichunafui kushimu nansangu ya iwahi ya mwanta wechu Yesu Kristu. Kamana mwifukudinda lelu tunafui kudiula luyura soeja kulema mkanda kwa muntu wejima kutunateri kudiula lelu andweni lulu tunakufuira kushishika lulu kushimu na nao indi muntu inyukwe tingovu ya kawanakena NSHIDI jetu ela tudiuli nechu ami NSHIDI jami anajanakeni DEHI TAHINDI kanda na wa muntu inyu natweshi kawanakena NSHIDI jami. Tukubakula mukanda wa Nzambi mukanda wa Masamu chapter 32 na verse ya 1 na kushika 2 anasoneki nao na kole kiyeno anajanakeni umulonga windi anabutiri NSHIDI yindi na kole kiyeno muntu akabola kuinka umulonga wakuluwa kudi Yehova hakweti makasumu spirit yinduku ni Aloma chapter 3 na verse ya 23 nao mulonga antu ejima anavulumuni anakanga nikushikamashi kila rubanji lwa kulema kwa Nzambi dichi hanu tunakuwana mukakusoneka mukanda wa Aloma na kushimuna na kuinka nilonga antu ejima nao antu ejima anavulumuni elaudi mukulumpi elaudi kansi elaudi mukwenzi elaudi changadima Nzambi nindi unaputoli unakanga nikushikamashi kila rubanji lwa kulema kwindi mulonga yena wajira mulonga yena walonga mwerilanga yuma indi mwejima yena walonga ilanga eina nami itwalongaku echutuda kwa NSHIDI dichi hanu mukakusoneka masamu nindi ilanga kudikukoleka kukwinza kudi yena wa antu anasambili kuleja Nzambi nindi wena anafuna nyilonga yena udina kuhana kukoleka kuduwena kweni kukoleka kuna kuinza ho neye muntu wa kawanakena nyilonga indi ya NSHIDI dichi muntu wejima udina nyilonga kumesu Nzambi ilanga hampinji yoyimu Nzambi udina kufuila kawanakena nyilonga yetu na kufuila atukolekeshi nao na koleki yeno muntu akabola kuinka umulonga wakuluwa kudi Yehova hakweti makasumu spiriti yinduku ilanga eina nami twakoleka DEHI TAHINDI kanda Nzambi udina kufuila kati eina nami lelu tweshikukoleka nei etu tukutia omukosha ekudetu mulonga na kufuila kutuleja omuntu udina ngovu ya kutwesha kawanakena NSHIDI jetu mumukanda wa Maku chapter 2 tukuwana kwa kula kwa luyure tuchuna kufuila kushinshikala kushimuna nao indi muntu inyi ukweti ngovu ya kawanakena NSHIDI jetu kapristu duko kuleru tahindi kaprofetu una kuditena indi kaprofetu leru tahindi Hinyi unateri kawanakena NSHIDI jetu mukanda wa Nzambi nao hoheno Yesu kanu mu spiritu yindi chadina kudiujola umunichima yawo hakuyila nindi mukudiujolera diyumi munchima yenu chaswai kumwila mukagale panami kawanakena NSHIDI jeyi tahindi kumwila nami hindukaku nyamunaku kadidikeyi endaku ilanga nalo ndimwirukinenu mwana kamuntu kwetu wanta kawanakena antu NSHIDI jawu hanu hamaseki dichi hanu tunakuwana mwanta Yesu no kidemu kakalepa udina kufuila kumwekesha luru indi kudi iu muntu adingi wakata ilanga awafariseu ilanga ansoneki hiatiri na achikuwa haku mulonga yena waditene nindi mwana kanzambi dichi hanu udina kulumbula na kuileja nindi nafuili kuileja nami nafuili enu mwirukinenu mwana kamuntu kweti wanta kawanakena antu NSHIDI jawu hanu hamaseki hiana ashimunu nao anenku antu akweti ngovu ya kawanakena antu NSHIDI hamasekuku ilanga mukanda wa Nzambi na ashimuni nao anenki mwana kamuntu ingovu ya kawanakena NSHIDI iu mwana kamuntu anakutena uhinyi di Yesu Kristu mwana kanzambi ona wenjili mumpata munu muishina na kufuila kwa NSHIDI ona wenjili mumpata munu muishina na kwa mwina antu kunshidi shao dichi Yesu Kristu kanka windi di muntu ana hani Nzambi kudi etu antu ampata munu muishina kulonda tweshi kawanakena NSHIDI jetu ni mukanda wa Luka chapter 5 na verse 24 na 21 huyo nao ilanga nalo ndimwirukinenu mwana kamuntu kwetu wanta kawanakena antu NSHIDI jawu hanu hamaseki kwiji mukwetu na kutilira NSHIDI jeyi anajanakeni DEHI TAHINDI kanda
kumasamu achuleja nao kuti kukoleka kwa asweja kulema kumenso anzambi neyi eyi nshidi jeyi lero akujanakena. Dichi eyi mkwetu uchidi kuyamba tahindi, eyi mkwetu uchidi kutemukira kudawana kuti tena watu profetu tahindi, eyi mkwetu uchidi kutemukira kudawana kuti tena watu pristu tahindi, awana kulejantu nao fuetenu mali kulonda chuilombeleli kulonda nzambaya nakeni nshidi jenu eyi ntanga yami. Nedi muna kuira uchidi mukuyamba anakudimba huo kudi Satana diuna chumbumu yena wana kuti tena watu profetu, yena wana kuti tena nao wena adina angovu ya kulombelele kulonda nzamba kwa nakeni hidi muku. Ilanga mkanda wa nzambi nao wejima okuinza kudi Yesu Kristu yambaka muhanganifu kunidi muku. Wena kumkuwelera kutambula kwa nakena kwa nyilonga yao yejima. Nzambu kutwesha kuiweresha, nzambu kutwesha kuitambula na kuitena ninde anyanindi na kuitena nao anyana kanzambi. Wowe nao au kuwelela ijina damwaninde Yesu Kristu. Dichi mwefukudinda lelo nzambu na kufila eyi mkwetu wirukineyi kama na Yesu Kristu liukwetingo vuya kwa nakena antu kunyilonga yao yanshidi. Hiya nenku muntu wachenyi mumpata munu mwishina mkwetingo vu ya kwa nakena nacho antu nshidi jauku. Ilanga chinga ho Yesu Kristu mwana kanzambi. Dichi inzako kudiyena huku kwa mwina. Mulonga yena di ukwetingo. Mulonga yena di ukwetu wanta wakututokesha nukutwana kena kunshidi jetu. Dichi eyi mkwetu chinasweji kulema eyi kudiula nshidi jami ajana kena deta hindi kanda. Neyi kanda umukwelele Kristu Yesu kwikala mwantani cha mwinu cheyi eyi uchidina nyilonga kumensu anzambi. Mukanda wanzambi nao ikudi kufana nyilonga mulonga chejeji chenshide mumpata munu mwishina. Ilanga antu ya kengeri chejejiku antu akengeri kwenda mumwidima. Dichinino mpinji Satana udina kukwata eyi mkwechu wendi mumwidima kulonda eyi uchwale kuna kutirira yenawa ana atumbi Satana atweshiku kuruwanyesha eyi kulonda wakafuna nshidi jeyi wakambuki na nzambi haya nyaka na haya nyaka. Ilanga nao komana mashi a Kristu wadilambu ili kudinza mchakadi hata mai momudi spiritu wa haya nyaka akubadika na nkashikutokesha chine chenu cha muchima chambuki na nyidimu yaleta kufa kulonda ukalakela nzambi wa mumi. Dichiyena neridei ihaku tachitianye nchachiha kulonda awa anatambiku akatambuli chikaninu cha uswana wa haya nyaka na nochu chikuna afidei muntu ukuyikula kunyilonga ya dingi ya kuchitianye nu chatachi. Dichi hanu nzambu na kutuleja nindi machi a Kristu wadilambu ili kudinza ambika muho wakadina hata mai momudi spiritu haya nyaka akubadika na nkashikutokesha chileji chenu cha muchima. Dichi chileji chanshidi ochichashi kama mudetu ochichashi kama mudei uchidika ndo mkwele Kristu Yesu mwanta. Nzambu dina kufuira kutokesha chileji cheyi cha muchima chanshidi na mashi amwanindi Yesu Kristu. Yesu Kristu kwetingo vyao kukula mulonga hakurusu yena wapweke sherimashi indi hanilonga yeye wapweke sherimashi indi hanilonga ya mama wapweke sherimashi indi mulonga wakai kejima yena wafweteri mkudi wanshidi jetu wejima yetu twaterere kumona kubabeshe wa kwa nzambi hana hakurusu. Ilanga yena watambwili kubabeshe wa kwetwetu kulonda lero tutamburu wa mwini wa nzambi. Dichi eyi mkwetu eyi wama mkwelera de Kristu Yesu kwikala mwanta we tahindi kanda eyi akwanakena de nshidi jeyi tahindi kanda neyi eyi ukufa lero uneri kichikupu neyi eyi kuimana kumensu anzambi wa yinga tahindi unafuna nyilonga mulonga nao neyi kanda umkwelera Kristu Yesu kwikala mwanta we yuku eyi unafuna nyilonga kumensu anzambi. Ilanga nzambu dina kufuira eyi mkwechu kulonda utweshi kutambula kwanakena kwa nyilonga yeyi neyi eyi kumkwelera mwanindi Yesu Kristu. Nao muntu kumkwelera hakufana mulongaku muntu kubula kumkwelera na afuna achu mulonga na ale kukwelera ijina da mwana kanzambi umuhoho kufana mulongaku na afume wakuila chejeji chenjiri dei mumpata munu mwishina. Ilanga antu ya kengeri chejejiku akengeri mwidima mulonga nyidimu yao ya atama. Dichi eyi Satana na kuputi mensu eyi kulonda uburu kumwana orura nzamchiru na atohi ochana apweke shimwa nindi Yesu Kristu mashi indi kulonda ukura na achunshidi jeyi kulonda ukwanakena na achinyilonga yeyi yejima. Dichi eyi mkwetu
neyi eyi ukumukola ma Kristo Yesu mwanta yuchidi na umi eyi wakapurukira hamuhadi eyi wakahandira hamuhadi eyi wakemena hamuhadi kumesu anzambi kuronda wakatweshi kusompa mulonga weyi kudinzambu wajira kosi eyi wakatwesha ho kumona kuzuwa kwa nzambi ambaka kunatira mwijia dakesi na umuntu ukukwelera mwana ukwetu umu wahaya nyaka hakuila muntu wabula kovaira mwana hakamona umuku kuzuwa kwa nzambi kwa shakama hadi yena dichinei ukumukola mayeniu Yesu Kristu iukwetingo vuya kawanakena nshidi jetu iukwetingo vuya kutokesha nshidi jetu nao chuma chuna kuhimbera yo kumona kuzuwa kwa nzambi kwa kunatira mwijia dakesi haya nyaka na nyaka ukwambuka na yena haya nyaka na nyaka ndishinza amudi na ukutambika nindi inzeni kudami enu ejima mudina ukabaka na mwasenda ya alema amini kuinokesha oji nshidi jeyi jina sweji kukulemena inzako kudi Yesu Kristu kukwamwina ne ukuiteje na kanakei ne Yesu di mwanta na kukwelera umuchima wene inzambu omusangwiri mudi afu eyu kwamwinewa eyu kutambula kawanakena kwa nyilonga yeyi dichimukwerera mwanta Yesu uhandi